nze muno kigambo kyarahanga twakusimaye mukama bakubora mu rugero y'ubushobozi bona je bene itwe urigure imitima yitu n'ibitekerezo byitu ikiganiro cyitu n'ikigambo cyawo kiretere ukuzo mu matuga abantu no mitima yabo no kubagasira iwe Yesu Kristo mukama witu amen. Banyone banje abaturikize izobere ni kibanza cyo 12 kandi omu kalenda y'ekanisa turi omu kibaro kweta Advent nikimanyisa ebiro byo kwija abo kwa ngoko muri kukimanya ebiro 25 bya buri kwezi 12 buri mwaka tubantujaguza okuzara kwa mukama Yesu Kristo konka nkoko ikanisa yateka tekire kataho obuteka bwayo hariho ibar kweta liturgical calendar na church calendar netandika na Advent nkoko nabagame muri nyankore kimanyisa ebiro byo kwija kwa mukama Yesu Kristo obutosha netandikana hagati y'ebiro 27 na mushanju 11 na nabishatu 12 mwene ahabwa season eji 2024 netandikana nerizoba kibanza ekiko 12 omwaka ogu kane jagumiza munegenda okusya ebiro 24 abo kwa ne sandina ntugire sandina before Christmas tujaguza ebyebiro ebituri kweta okuja kwa mukama Yesu Kristo. In other words, ntuba turi mu kweteka tutekera okuja kwa mukama Yesu. Imwe abakristo abakristayo nashaka kurasa bakristo echo numukimanyo butosha namwe abantu bayetekatekire abamwe bari nibombeka amaju abamwe bari nibashwera abakazi abo bari nyine kadi zo mwanje uko nke binyasi nyingi biro 21 biro 20 biro 15 jane biro abantu nibenda kuzo mu kintu okuzo mu Christmas bari mu kintu kisia nabwo echo nsima mukama abenteka tekeji yatiruho ekanisa kandi omu Advent ine themes ina nashimtu yo kugenderaho abo season eji nemitwena hope narishi amasiko twine peace narishi obusinge twine joy no kushemerwa and love narishi okukunda themes ina omu season eji ya Advent mwene kutukuba turi ha program keji yo kugamba amagara mashimo muri Kristo rero tukareta nkabaganira hari yecho nikiba cy'ikintu kikuru munonga omagara gitu ng'abakristayo themes ina amasiko obusinge okushemererwa hamwe na rukundo kandi by the way iki kigambo rukundo umbiragiro byona Yesu Kristo akafunze biragiro 10 ya hamwe biragiro 2 bikuru kandi ibi byona bikomerwe rukundo abukwe umbiragiro 2 byafu 10 byafuriza kiya mu 2 ekimwe kijyango okunde mukama ruhangawo no mutima gogona no bwenge bwobona namagara gogona rero cya kabiri kijyango okunde mutahi wawe nkukuru kwekunda. In other words rukundo nico kikuru munonga kandi kintu cya Yesu Kristo mwene kuturuka abantu gamba ahamagara masiyo muri Yesu Kristo nitubantu gamba hari rukundo rero nyo ryaho rugamba nimwe izina ryanjye ni murumanya abatakurumanya mwahora naye yanjura abazire banje ninjya tikumanye ko barebere abo busera bakabatakundana narabo mu cyaro banyeti zina mukundane mwene kuntu kuba nimbagamba ngo mukundane nimba nince ihamu ako bakiriyo muri nye konka ruhanga Bible netu jango ruhanga n'urukundo munabo cyo uri kuguma mu rukundo no wari kuguma mu ruhanga nabo banyane banje kambagambire umukashishaka mbizuse obutatandika ebiro byo kwiza kwa mukama Yesu Kristo turi kweteka nitwe nangu tuzo mu rukundo love rukundo etine ebiye komereho etine bikugira ngo wakoreki nanye nekunda ejo tiyo rukundo ya Yesu Kristo amagara mashimo muri Yesu Kristo nago kujya rukundo etine ene attachment eiba kweta agape the love of Christ sacrificial love rukundo Yesu yatwira musaraba nyina gutsoma mu cyandikirwe uwishe muri Kenneth
wabana basakuturira ombiburi abaroma eshuri 13 umushoro ogwi 11 zakushomana n'ogwi 12 zakushomana n'ogwi 13 nyumvise ebitwazamu mbareke mugumize no kutebeka kariseme tabayanye abaroma 13 gomshoro ngo 11 ebyo kwetegurira okugaruka kwa mukama ebyo kwetegurira okugaruka kwa mukama Yesu Kristo narshi hamwe najya ebyo kwetegurira okwija kwa mukama Yesu Kristo kandi mugume mukore mutyo ahakubana mumanya ngo obunaku bushikire imwe kusimuka omuturo ahabo kuba okujuna okutwirire hihi okucira obutwatandaka kwikiriza gumizamu ekiro kyahwire buri kushesha nabwo ekyo katujure emico y'omwirima tujware ebyo kurwanisa ebyo mushana tugende tushemeire nk'abari kugenda nyomushana tutari kujagarra tutari kusinda tutari kushambana tutari kukora biri kwisa enshoni tutari kutongana tutari kugirira n'ihari borekera bushima ngu ekiro cyagizire ki cyahwire garuka mu 11 turebe kandi mugume mukore mutyo muta umuhandiki Paulo akabana handiki abaroma harimo ebitare birungi ebayane bakora konka hari ibirungi ebayane bakora rero ebyo biyatire hetsera kajya haza banywani banje kumwana mukundana mugume numujyaki numukundana kumwana muhera bishemwe mugume numuhera bishemwe kumwana umusasira mugume numusasira kumwana numwetisa mugumize muri numwetisa kandi mugume mukore mutyo actually kan kuhira mushoro ngubiko ntabwo ikumtire oyino kunda tagerera mutahiwe kubi yibare nabwo cyo kunda niko kusiye biragira oyino kunda tagerera mutahiwe kubi abo kubo kunda kuseki ebiragira ko ebiragira nabagambire ebiragira 10 konka mukamwiti Yesu Kristo akafunze yabihamo 2 mwe nore bahaya oyino kunda nabashize biragira yes rero mwe yajya ati mwe byabirebyo mugume mujyaki mugume mukore mutyo rero yajya ati ahabukuba atereka mbisi Paulo akabisha ati okujunwa kutwirire hihi okushira kutatanka kwikiriza buriyo batanka kutugambira nyoni yishka ubishe mwe Kenneth nima baturikize Kenneth ni mu faringa ko mwinaho studio na no mushogo bakweta besi na mwana wanje hajati ito twatanka kujunwa akahari mwe biragira byinji munonga konke mwe kugendera ahakari cyazi umuntu esente ko mukanisa namwena bakaba tereta musente eziba babiri bagurizo mu maro ukubice kikatire cyaje sente magurizo mu marwa bakabazimanya bata mwe naho hata Yesu cyabikire ukohere basimanya ukuta kumanya umukazi kuyabira shwerwa atakagisirwa na munongo mukanisa y'abanyakatu cy'abaroma bo hati bakabazibira abazire bugwo mukazi bugwo mushi bugwo musigazi okutunga amasakaramentu babazira abana banyu tubagisirwe nawe cyo mutatunga amasakaramentu nico cyo na Anglican Church nabo bakaba batakabasa kubatiza umwana owazarwa bazire batagisirwe nasho w'ikinyandaro mwene that was a kind of culture atobona butatanka kujuna tureba tutakacenciye mu exactly konka hitarun as time went by abantu bagumiza bishi umwana akora yazarwa bazire batagisirwe hatuwe no mushangugu bari bakazumuzano yabo bazana iki bazine harga munyubu umwana mushi no mushangugu wanje atumure kubazana muntureki bicambaho na tata ekanisa yagumane hinduraho ubwo mwana tumushangugu aba bashirwa abaguzema esente zabo umugusha nari marwa bambaza leta hanga ebya hibaziha ebyo tishonuka hanga nabasako bakoze sakureta ukora mu mugaranga n'ibindi nkebyo umukebeza kayemerera anyuma yo mukristayo ubuya bateka ngo abunda shambine narakoze kibi amukwata amabego umuwahora kibanaza kumushembeza yamukwataho umahura muguruka amura kumahore community aho kuba kabakoze iki mwene uri mukebezo ko yabira kimanya ibyo kota kuyetegezo takabimbuza mwene utabitaka ndiye ni kugambira enyuma the background of how utabitaka kujunwa inkebi bibiri biriyo konka ate ngo
hati umushoro gariko kushoma urweje yagira ati kandi mugume mukore mutyo ahakuba numanya ngo bunakubishire yes imukusimuko mutoro ahabo kubo kujuna kutwirire yes okuciro twatandika kwikiriza burya hato kujuna kwirire munonga twatandika kwetegereza ebindi byabyo bitashemire gukorwa hati biceme gukora mwene Paul yagiye ntabwo yece mugume mukore mutyo mugume mukundane mukunde batayibanyu musasirane muhwerane muhaborane muhane kitinisa mugume mukore mutyo aho ko kuzuna kugenzere kwa gumana kutwirira hino okushye tutatanga kugira ushobora gukunabe ekiro cyahwire banyana banje buri hikushesha ntabwo icyo katujore imico yo mwirima tujore byo kurwanisa byo mushanda ekiro cyahwire banyana banje umushogozo makakajya kubwakusheshera bitasheshera akabahuke bwashesha shaha mukaga mushanzwe kiro 8 bukashesha ubundi bakakushanga utungamire mukabandi bashanga ukomerente yana ko ryo mu kiraro nufana yo nonyurizana nayo oremere kugikwasa gutamo mgoye kugisiba umukiraro cy'abandi bashanga uri yamurengo gwananka n'ukikera bwashesha shamwenda mu 10 zakashesha bashanga uri hargudo tegere moto kanonda kwita abantu nonda kwiyo kutari se tahendikiye banyana banje ekiro cyawire buri hikushesha umwe no buri hikushesha nguka tuzure kigambo cyo kujura okujura hato kujura iki is very significant imwe n'abaryaha emabinyi no mu studio na nima bampurikize ko kuza kuzomustana cyo kubyama ukwato mwendo gutaharya uza murye orientanga ujura nchimaisa ngwe cyakubahekere cyo bashanga urunkuku wargira umundanyo mwene ebi bitwine hari bituru kujwara ebitari kutugasha ubushuma uburyanga tanse digenda umuyigana no musiyona hakazamo cyo bakwita corruption aza corruption umbugufu no bushuma muntu natahire sente za government ijone biraha mu bank of Uganda abantu bakayitahirira barabate mu technology bari billions of money mwene atecyo nenge ati billions nkaga okutochiche cha technology bank of Uganda bakarabiye isente kandi abamwe n'abakoze bo bank of Uganda abamwe n'abantu bakuru mu government hakone abakubikora n'abakubimanya nuko manya taza sente wataha entambasi uko yuzu kurete wataha wacho muteshe kintu ziriterwampa nibamanya biba billions of money no baba rikabaringire heza umwe burango bari kabaringire billion 3 na zingayi kuko izindi zishiri abo mwana hatezo neza kumugasirake nizibasa kumugasira gure motoka yakamazu agiragire bitagenda kuko kashinoza kwendera hinabyo aho kubiwe nanye twe no nakunoza kukatugenda tubisige hibto nabo cyo umuhandi cyaje Paulo yabagamba abarubanya mujure banyane banje bampurikize muri cyo tujure ntimuciye mwirima okushambana okwiba okugirira ni hari okutongana okurwana okuroga ejo ntimuciye mwirima banyane banje mureke tumuciye mwirima hati Yesu Kristo ryo tutekatekere ibiro biguja kwa Yesu Kristo kwa Yesu Kristo oyeteka tekirota abamu mukweteka teka bari nibombeka amazimasya abandi nibenda kuko nabagambira mu kutandika bamwe bari yone batebekana samagenye benda kushwerwa abandi nibenda gura za motoka sana jateje motoka nkoreje nkavuze ati kwase kugenda akushoma abandi hati abandi mabampurikiza bamwe tumushoma na sande kuko hata Christmas iteka tekire no damushoma nagure myenda mesya abemwe n'abantu baza kugira abakaza mu biza kugira ibizubu n'abashije babo ko tiyamugura mu ndagwa Christmas abandi bine bigombe byo kuterera ente zo kujya Christmas inyama hata batarike kuteka sente bakatari ko kwa munana n'abatera n'ibenda esente bagurente n'ekibine bwe beteka tekero kuza kwa Kristo abandi batera n'ibicera abandi batera n'ibitagenda ni koromu university ko Bishop Tet University twine bina byitu ni bina hari tweta 13th check batwakashara kire ezinete tukweteka tekera Christmas
konka abanywani banje bibyona nibirungi abo kuba tuza kunebeza kuri turi kushima nabajya ngo advent eine theme zina eine hope eine peace eine joy and love nabo cyo ahabwa ukugira ngo it is a joyous season ntubantu itekete ntwendebira twire okufilinga that joy kushemerwa nabo cyo senzetenga gore zo kurya kurenko kugwa ibyo nabyetenga konka umutoma go guteka tekiri guta amagara gawe yeteka tekiro tari umuntu umucyeka kimwe mu region ya nkore ubu nahurira radio ninja na radio star ubu bajya bakorise condom zaho umbere bya Christmas ntacyo bari shopping zo bari amaru shopping amaru bazebe karisa ngo bazikosaza ntiki nenki inguzwira hashobora bakora iki ngo bene bashimira mu Christmas hatugo no kushimira abandi bakagwomwe bakafa ahubwo bakayamusirimu batwara baza kuyamwenda bafana baziyamu ubwo bajyango bashimira nabo cyo abamwe kwe barindi bateka batyo konka abanywani banje nyenda kubeta ngumwe ukweteka kuko kwetenga no kushunwa aha mushoro ngo gwaruguraho gwikumna gumyaje umweteka teke mugumene mukora mutiyo ngo abo kubo kushunwa kwire hihi okushira utataka kwikiriza nabo cyo katuzure mciye mwirima tuzure obwibe tuzure obushambane tuzure obusenze tuzure hari tuzure kutongana tuzare bikurwanise by'umushana ibikurwanise by'umushana ni rukundo no kusasirana umusoro w'ubwikumene kayo mukoreka mujore mukama witi kureka mujore mukama witi Kristo kandi mutaho umubiri uzwe kwaso haleluya mukama witasimu ngo tutakahumbira urwe kwaso ai bambo mbiri ombiri omweso ngozi bitpisha mushucha mungu yaje ombiro gunjwire twendera rumu ombiri kagwine byago kandi kuza kunyisha amarwa umuntu usanga batire kureta najye nantanyire nyoti inkubaho nimani ngamba bishabye mu university n'abajyanye nikoro mu Bishop Tete University hasa nibuga nemyeta mwana ari uko boza twiti imwe wabaje yabatasha atatene no mushisha narwara no humura hurira ngwari ya drip yo kujya ngutiya shambana ngutiya tena n'umushene n'umukozi no muje muntu ari mwirwaro munyoreke muje ngogu drip yo kurebe yarho abamazire sande yo natakitera ndamushisha ticho ni mukihenke bwana mwazo ako bajya ngo tukubahota nyine bikonka kambere kene biyo n'ibyo mashenye bya kubwango konka abajyane banje ombiri ko rukwenda ngo bakwagura ko rukwenda ngo bakushigite ko rukwenda gushambana sano gushambana ko kwenda kunyisa amagwa no kunyisa ko rukwende cyo kwenda gukosa no mweremwa umuhandiki Paulo yagambira abaroma mutahumbira urwe kwaso ukore mburi kwete mwene banyane banje muri kweteka tekere kwija kwa mukamuti Yesu Kristo nkwatanise nimwe umbiri gwitu muri cyo tugurinde tutagorwe kwaso ukore bikwetenga ukwiho tujare mukamuti Yesu Kristo nimbendeza Yesu Kristo mukama witu nimbendeza amagara marungi nimbendeza kweteka teka kurungi mutebeka se mutuma yanyu Yesu kwaraze kwisha ashange yezire ashike munara bataje abaherezo businge akocisha muresere kiza kutobusinge rero mubeje mukunde rahanga mukunda abana banyu mukunda abashija banyu n'abakazi banyu mukunde batahi banyu mukunda mukorana mubahereze bitinza ahabo kwa Yesu nacho rahanga n'urukundo ko rugumo mu rukundo no mu rahanga naranga naguma muri mukama barinde mukaba bashemushanaga bisho by'abaherezo businge mukaba bakorera bikuru umuzaya tate yitwe nari umwana rero mu kwera amen.